kakhulu umuntu onakayo. Lo muntu waMpungose lo ungiqashile ngo-2019 kuyigcwalisa umabhida yokuqala. Maye ngiqasha lapho uyabona, maye ngiqasha lapho uKhuzani bangiqasha kwaze kwafika usuku lomcimbi benganginikanga i-deposit yokuthi ngize emcimbini wabo. Makusuka lapho benganginikile i-deposit ngase ngikhanda ividiyo mina ngathi ngeke ngize ngiphumelele emcimbini igcwalisa ngenxa yokuthi anginikiwe i-deposit. Nami-ke ngihamba ney'ngane, ngihamba nabantu abaningi, mhlampe kufuna phambili ngifuna indawo, funa phambili ngifuna ukudla kwey'nsizwa engisuke ngihamba nazo. Yizathu ezazingenza lezo ukuthi ngikhiphe igama lokuthi angisayi emcimbini ngoba ngangingafakelwe i-deposit yabo. Ingxabano yethu-ke yasuka lapho mfowethu, abalandeli bomculo, abalandeli bamthandeni bathatha le video engangiyenzile bayilokhuza, bayitrendisa, babhala ukuthi uKhuzani ehlakaniphe kangaka, ogoba kabakhokhele, bamthuka nje, basho yonke le nto ababeyisho uyabona. Kusenjalo isabalele nje ividiyo igcwele yonke indawo yokuthi angiya ngikhokheliwe. Nami sengiyitshelile vele ukuthi angiyilapho uyabo, ngendlela yokuthi angikhokheliwe. Ngifona kumgqibelo kuyilanga nawo umcimbi, sengishilo ividiyo leyo ngayenza ukuthi angiyilapho angikhokheliwe. Kwabe sekufona uThuthani uMfowandlovu, wafona uThuthani wathi mfowethu siyacela uze emcimbini, sizokhipha emalini zethu uze emcimbini. Ngamtshela ngathi mfowethu angifuni ukuza, angakufake inkingeni. Angifuni ukuza ungithwale. Wathi mfowethu hayi ngiyacela woza. Ngathi ngoba sekusemini sengo-12 uyabo, ngizodlala nini mina lapho. Wathi uThuthani sayofika udlale noma ngasiphi isikhathi. Engaba neshow ukuthi uThuthani wayengeke yisukele nje ekhulumela, mhlawumbe wayekhuluma nabo abanikazi bomcimbi uyabo. Inzondo yabo-ke oKhuzani yabala ekutheni mina ngaba umuntu wayidestroya umcimbi wabo mangithi mina angizokuphumelela kulowo mcimbi lawo lo wabo ababewukhandile. Ngingekho lapho mina ngangitshela abalandeli bami ababili, angithi anginabalandeli, ngangitshela abalandeli bami ababili noma ngangitshela umndeni wami ngoba anginabalandeli yabo. Angitshela lawo balandeli bami ababili ukuthi cha, eThekwini ngeke besangibona ngoba babezosuka laba balandeli bami ababili behambe beyongibukela yabo. Mabefika le bengasangitholi babezophoxeka ukuthi hawa akasasho ngani uBobo yabo. Njengoba ngiwumuntu ongenabalandeli, inhloso yokuthi ngikhandele yavile, ngangakhandeli ukudestroy umcimbi kaKhuzani, njengoba yena uKhuzani athatha ngaleyo ndlela leyo ukuthi mina ngidestroya umcimbi wakhe yabo, ngizama ukuphazamisa umcimbi. Yaba kanjalo kahle kahle ingxabano yethu naye. Emveni kwalokho wakufihla ukuthi xatshenwe, wakufihla ukuthi xatshenwe, waba umuntu nje okhomba ukuthi uright yabo. Azikho-ke indaba ezihlala phansi, ngabona kokhi bevaleka yonke indawo, lapha sondele khona kuyavaleka yonke indawo, kuyavaleka. Ngagcina ngiyibona lempu ukuthi yiphi impela le, kuyaliwa. Ngithi ngiyaphosta emagruphini nami afana ney'nqwele ngipostela ukuthi mhlampe nami ngiveza ukuthi ngizokhipha namhlanje ngikhishwe yabona, ngikhishelwe ngaphandle ama-comment amavalwe ukuthi abantu bengangiboni. Ngabona ukuthi lento lena ngalo ngiyibekezelele ukuthi lento le uyabona, lento le inomuntu phambili uyabona. Ngalo ngiyibuka lento inomuntu phambili. Manje ngiyabheka yinduna kaKhuzani zonke zenza le nto leyo. Yinduna abantu abasebenzi bakhe uKhuzani abenza lento yokungikhipha uyabona, nabavala ama-comment ami ukuthi mhlawumbe engabonakali kwabanye abantu. Bayakhohlwa ukuthi uma bevala ama-comment ami bona bengangifuni noma besetshenziswa. Kodwa nginabantu ababili abalapha enqoleni abangena ngenxa yokuthanda mina, ngoba ngesikhathi bekhanda leza ngcwele zabo babeyikhandela ukuthi wonke umuntu oyiciko uyabo. Ukhuba nje since kwenzeka lokho ngabe sengivaleleka
yabo kuthile ukuze kube manje ngivaleleke emcimbini ngisho ngishaya ingoma abantu bayijabulela bayithanda nami ngisebalazweni ngaleso sikhathi njengabanye abantu ngizwakala nathi nje ingoma ngishayile manje ethi ngiyeke ngikhole wonke umuntu uyithakasele nabantu bayithakasela angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umcinele yabo angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umcinele ngoba uyena ukhuzana olawula lapho yabona uyena olawula lapho ukuthi umcineka akhethe bani umcineka akenzeni yabo bahlangene nomcineka babangani kodwa mina engikucelayo ukuthi lento akayenzayo lo mfo kaMpungose akayiyeke nje ukhuzana lento akayenzayo ngiyababona nje abalandeli bakhe bona ngoba bajabule bavikela inkosi yabo bashiya inhlamba ayinamatheli-ke inhlamba akunandaba nje futhi nabo into engenza ukuthi ngisukume phansi ngikhulume lento ukuthi vela angisenandaba nalutho yabo angisenandaba nalutho angisancenge lutho sengumuntu vele oyinikele ekutheni akekho umuntu ozoma phambi kwami ebulala ithalente lami leli ngaliphiwa uNkulunkulu ufuna nami ngidle abantu abami oqhubekayo enza lento emaphambi kwami uzobona nami ngiyindoda yabona uzobona nami ngiyindoda ngizamela izingane zami mangiyokhokha imali esitudio ngizongayikhokhela ukuthi ufuna ngizoqashazwa okhuzani mina yabo ngisho ngikhokhela ukuthi nami ufuna ngakho umuzwa kithi ngivusa ikhala kithi angimphazamisi ezintweni zakhe akasuke kwezami izinto ngiyacela izwe lizwa ngicela asuke ekungivaleleni akasuke ngempela endleleni yami sengikhathele yabo njengoba ngikhuluma sengikhathele yabo wemhlongo usakhuluma leyo ngifuna ukubheka ukuthi ngo-2019 ngesikhathi ukhuzana eqasha ungasakhona ukubuyela emcimbini usufonelwa uThuthani uThuthani hayi sizoyenza imizamo yokuthi ugcine ufikile emcimbini uyabuyela nona kubona ukhuzana ngaphambi kokuthi ukhiphe le video owayikhipha ubatshela hayi ukwenza kwenu kanje nakanje angeke ngisakwazi ukuthi ngize emcimbini okanye uThuthani usengithintile la uthi angize emcimbini uyabuyela nikubona ngaphambi kokuba ukhiphe ivideo noma wavele wakhipha ivideo nje ivideo mfowethu ngayikhipha kuqala ivideo uThuthani ungifonela ngoba sebebona ivideo vele itrenda igcwele yonke indawo bangifonela ngoba sebelokhu sebebona ivideo kuyideposit nje ababengithembise yona babengayikhiphile beyithulele nje yabo beyithulele bengaqaqisi ukuthi indoda hayi asikunike ideposit ngoba kunje beyithulele okukhomba ukuthi le gama lami ababelifakile lapha ngangingadicile lapha mhlawumbe kuthiwe bethi abantu awuqashiwe nje akangeza ngoba ngangingasaqondi vele ngangeke ngisaya ngoba kwakusemini yabo sekushaya ngisho 12 bengayikhuluma indaba yemali ukuthi bayifaka mase sengifaka ivideo le ngichazela abantu sekuyiyona manje ehlanga esusa umsindo bayazi lento bona bayinyathelile balwa nami njengoba benabalandeli bekhuluma yonke into le abalandeli abangayazi uye lo isitha ngifuna ukubheka ukuthi uma kuyikuthi kukhona impi ekhona ngaphambi kokuba wenze nepost oyibhalileyo uke wazama mhlawumbe ukuthi uthola abantu abangakuhlalisa phansi noma uxoxisane nabo ukuthi wempungose yini ungivalelelana nala ngoba indlela osho ngayo nangendlela osobhale ngayo ukukhombisa ukuthi unento ephathekayo ukuthi umpungose uyakuvalela la vala khona uke wazama sinokubona kwezinye ikhathi ukuthi kuthiwa hayi silando sibanibani wayewahlanganisa abantu kube khona leyo nhlini leyo esuke yenziwa uke wayizama noma ubona ukuthi into engeke ikusebenzele leyo ongcono awuvele ugonyuluke uyabona mfowethu kwengisondelene nabo ngababikela njengoba ungibona sengikhuluma la engisondelene nabo ngababikela kwasho ukuthi ngesinye isikhathi ngathi ngiyamthinta ukhuzana ngimthinta nje ngingambikele lutho ngimthinta nje ngokucinga ifoni yami akayibambi akaze ayibamba nje ifoni yami yabo ngimthintela khona ukuthi ngithi ngifuna angazi uma etshela ukuthi mhlawumbe engayibambi ngizocela imicimbi yakhe le ahlale yenza ngangifonela ukuzokhuluma lona udaba loluthi wemfowethu khona la ngingaboni kahle khona amamisikolo amakhona laphana emafonini akangayibamba ngaze ngawacela komunye oyinduna yakhe noma ngeke ngimgagulela ngambikela lo induna yakhe ukuthi cha osebenzisana nabo la igoli ukuthi kunje mfowethu ngavaleleka uyabona ngesimo esiwukuthi ngifuna le ndoda wangizama ukunginikeza amafoni lo mfo oyinduna yakhe ngengimdalula ngamthinta lo mfowethu ukuthi ngithi ngifuna ukuchaza ngibone kahle wangayibamba ifoni yakhe ingakho ke mhlawumbe sigcina sila esikhona kunento evelayo uthinta nokuthi kuyimpucuzeko ukhuzana unamandla okuvalela ngayo yonke indlela
kusukela ngo-2019 awukazi ube ingxenye yomcimbi wempucuzeko? Ngaba yiyo ingxenye yomcimbi wempucuzeko, ngizokhohliswa ngizobhuqwa ngoba kwathi mase kufuna ngizongena estage kwathiwa ngingadlali, ngibe ngifike ngo-7 kwathiwa ngingadlali sengishawe isikhathi. Kusho lo baba wakhe uKhuzani uMcineka wathi ngingadlali, yabona, isikhathi sengishawe isikhathi, ngibe ngifike ngo-7. Engangitshelanga futhi lo Mcineka wakhona ukuthi isikhathi uzodlala ngesikhathi sini, yabona. Ngayibuka lento ukuthi lento futhi khona la isuka khona, ngaqhamuka ngazokhashelwa ngo-7 ngo-8, ngazama ukuyongena estage, ngafike ngangena ngengoma eyodwa ngaphuma ngahamba ngifana nomuntu ongadlalanga, yabo. Ngazama nami ngizama indlela, ngangena nawo uMcineka wakhona ngibona sengisestage nje, yabo, ngoba akazange ukuthi ngangena kanje, kodwa nje into yakhe uMcineka wayesethe ngingadlali, yabo. Esho yena hayi washo yena wathi isikhathi sengishawe isikhathi, ngaya kuye ngifolile nabaculi abanye befolile, ngathi ngo-7 ngase ngishawe isikhathi ngo-7, okukhombisa ukuthi khona inkinga yayikhona uMcineka akanayo benaye lo mngani wakhe. So kusukela lapho emva kuba uMcineka ethe ungabusangena estage wawusuyazama ukuyongena ubingelele, awubange usaba ingxenye yempucuzeko? Angiphindanga-ke mfowethu ngayingxenye yawo yomcimbi wakhona, ngavalelwa lapho, ngavalelwa nje ngqo thina namhlanje. Nakweminye nje imicimbi kangiphathi-ke kweyakho uKhuzani, vele ngisuke ngayifune yakho uKhuzani ngoba vele ngazi kahle ukuthi uyanginyanya. Bengade ngisafuna ukuya lapho ukuthi uma ukhala ngokuthi uKhuzani ukubamba ngophondo noma uyakuvalela emcimbini ethize esuke yenzeka, ngifuna ukubuka leyo ukuthi miningi imicimbi eyenzakalayo. Ngicabanga ukuthi umcimbi kaGatshen ngoba usuwenze okwesibili, ikhona eminye nokwenzeka lapho Maskandi Festival lokhu, ziningi imicimbi. Nakuyo yonke leyo mcimbi leyo usola ukuthi kufaka isandla noma ingoba abahleli umcimbi bengafuni? La khona uKhuzani mfowethu okwazi ukuthi la khona uKhuzani uyalawula ngaso sonke isikhathi. Ngeke ngubale kakhulu umcimbi kaGatshen ngoba umngani wakhe lo imanager uKhuzani bahlala naye le koPitoli, umngani wakhe lo imanager kaGatshen. Mhlambe kukhona mhlawumbe amfunza khona ngoba naye lo mfolo uyazi ukuthi ngikhona la emculweni. Baningi nje abantu mfowethu abangani bakhe abanganqashi, fana nalokhu kuthi uNgelevuyiwa ngapha kaNongoma, naye akaze nganyathela emcimbini wakhe, yabo, ngenxa yokuthi uyimpintshi yakhe lo. Baningi impela mfowethu, baningi, angifuni ukuqamba naye. Angeke mhlambe wenjomane sibheke lento yokuthi kungenza ukuthi i-marketing strategy sikaBobo simenze, noma wena uyazethemba ukuthi i-marketing yakho nomculo wakho sukuwenzile nangendlela abantu abawuthakasela ngawo kuyaphoqa ukuthi ube semcimbini yakho bese kuba ukuthi-ke khona leyo ndoda-ke esuke ivalile? Lalela mfowethu, i-marketing i-marketing ingenye indlela. I-marketing angithi yokuthi ngidayisa umculo wami ngendlela lo muntu, umculo wami uyathengwa mina. Inkinga ila kula madoda la ahleli imicimbi ahlangana ngegama lami. Lento useze wayifaka umoya, wayifaka nakwabanye abasondelene nayo, ngoba uqashwa mfowethu kuya ngokuthi wenze kanjani mhlawumbe ngaleso sikhathi leso, noma abahleli bemicimbi babuka bese benza ngathi benza labahleli bemicimbi ngathi bayabuka ukuthi umuntu wenze njani. Ngabalusa-ke nami ngabheka ukuthi hayi akwengikhuphula amasoka njengoba ngakhuphulile nje kule ngoma yokugcina, ngabona ukuthi hayi impilo bonke futhi anginendaba labo, futhi nabo bengaya la kufanelekiwe khona ngoba kuzogcina lapho, yabo, kuzogcina lapho nje. Ngiyababuka abantu beyithatha kancane lento. Angeke mfowethu endleleni yami ngivinjwe umuntu, angisabani mina, ngiyahloniphana, uyabona, angisabani futhi nokufela into yami ngingayifela.